Wala bafethu shapo kunjani ngithembe ukuthi negrand ngithembe ukuthi neyaphila makuthi ke usanda kusijoina kwi channel please ngicela wenze nje okulungile ulike video usubscribe kwi channel okunye okubaleka kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification bafethu. Sengiphinde ngabuya futhi emidlalweni we-Kaizer Chiefs versus i-Durban City. Nokho ke bafethu umdlalo since uqalile umdlalo ngeke ngiqamba manga umdlalo obubhora umdlalo uhamba slow awukho fast but ke ungena kwaMfundo Vilakazi ikhona okwenze ama results abe kulolu hlobo akulona njengamanje bafethu. Njengamanje iKaizer Chiefs iyalida ngo-1-0 nge-impact yakhe uMfundo Vilakazi bafethu igoli nanti liyadlala ngemumva okuyiyona nto engiyizelela wena wakho kulula kakhulu. Make sure ukuthi uyayilike i-video uyasubscribe kwi channel ngicizelele bafethu ukulike i-video the more i-video inama likes amaningi ingalesikhathi uYouTube i-video uyirecommenda ivela kakhulu kubantu abasebenzisa uYouTube so abantu bayaklikha kwe-video ngalo ndlela i-video ithole ama-views athe xaxa. Mina njengo-driver waleyo channel leyo lokho kuyangiholisa so make sure ukuthi awulenzi iphutha uyayilike i-video bafethu. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.